Shetani hataki ufike hapo, ndio maana anajaribu kukuvuruta kaya utageuraga. Anajaribu kurusha ma depression iko tageuraga ndio usifikie hiyo baraka. Anakuvuruta ndio usifikie hiyo baraka. No reke ngwira watoria haria nyingi kirathimo giaku kihingukaga uguo. We eno yule abageria kurio kora hoire ngoma nyingi no na ru nyingi ngai ucio makambia kugia doubt na ngai ucio waku tondu matireteketie nyingi anga no ukinye kuu uri wona andu maratwikirira limit cia irathimo hujawaiona. Kuna mtu alikuwa anakuombea Triza na kuombea I'm feeling so bad hinde ndio no giteseka no hinde ya nyingi mateso macio magathira kai Triza kari kwa ratwarirwo nyingi kamwe haki kari kwa ratwarirwo tondu ni arathire maju. Oguo niguo irathimo citu cihana tondu nake ngai ahingura murango wa irathimo citekaga tambura. No iguaga miaka 10 hari ngai ni muthenya umwe. Ngai no akurihe kindu ta uria rihire Ayubu ati amunyarire akimunyarira atua kumuriha murihire indo ciake kindu na kingi. Oguo niguo ngai witu ekaga. Nawe wamenya oguo ona korwo wi ruo-ini najua kuna mwenye kwa uchungu najua kwenye ukamenya mwathani ndi ruo-ini he hinya wa gwika atia wa gutoria ruo ruru he hinya wa gwika atia wa kumira he hinya wa gwika atia mwathani ona korwo ndikumira ruo-ini umuthi ri ngithi mwathani tu uramenya ruo-ini ruru ngauma ri ndukihe grace yaku ndukihe grace yaku oguko ruo-ini ri oguko ndirarira ri mwathani ri yes ni ngurira no uhe grace yaku tu no ngimenya oguo I need us Dorcas ti ngai arokuhe hinya mwana witu ngai angikuhe hinya ngai witu ndari itheru Sabina no na ngai witu ndari itheru ungimenya ngai wega ndungigaturwo ni maundu maria urona na guku wamenya ngai ni wonyitete muturire waku. Maybe wewe unasumbuliwa na mambo yenye unaona social media, mambo yenye maybe unasumbuliwa. Kuna mtu alienda mahali akakaa hapo akapeana stories zako za uongo ugifutwo wira, he mundu wokire agithukia ringi mucii waku, he mundu wokire agiguthiira kuria waikaraga ukiingatwo. Yani unasumbuliwa tu na mambo yenye we mwenyewe utangihota gucenjia. Nuna undu uria utangicenjia we mwenyewe no ndo cio tangecenjia tigana naguo. Kitu yenye uwezi badilisha wewe mwenyewe iache na uone ihinda ria ngai rioka ona urigagwo uhuragirwo thimu ukero ni uronire ukoragia ki we wira haini